Gdje su oni za nas? Gledaj, oni idu, evo, ajde. Evo, hvali majstore. Gdje je Rori? Rora neće vodu, ne zna plivati. Ajde, Eno ko do zna. tonja je. Ovo će plivat, nek pliva. Pa ne. O, majstore. Teri! Teri, mile. Urbak. Ovo ide. Nema, imao je miš, nisam ponio ništa. A nema, Imao je Srba tamo, braćno. ali da će braća. Znači, ujem oni do ulova. Pitaj ćete pojedinačni u Rafaljinu. Da neki mora sutra u tele 2 ponovo. Kaže, koliki U novu karticu i broja. Ajde, kaže, koliki voda da nje uradi, ostao da nje voda. Ne može. Tamo je moždali. Evo da se ovdje neko odbira. Sad ću snimanju gasiti. Evo stigu u vodu. Slikat ću se bližu. Malo bi se prošao. I da ga slikat. Možda bi negdje gasiti. Reći ćemo kogo. Sad ćemo da pristanemo. Tu negdje uz ove vrbe. Ovdje ima kakvih krokodila. Evo divlja ptica. Proće, sve ovo rođo. Zapeo za dno. Malo ga guramo. Zapeo za dno. Gdje su braća? Evo patke divlje. Nije da se plašim. Ali ti niste jedno, a? To ćemo mi da rešimo.